I lijepo pozdrav svima, moje ime je Bruno i danas ćemo igrati Sky Factory, a prije toga malo zaplešimo. No, dosta plesa, bacimo se na posao, a današnji posao nam je pravljanje Auto Crafting, Lucky Blocks and Angel Block. Tako da krenimo. Znači prvo ćemo krenuti sa autocraftingom, ovdje se nalaze svi materijali potrebni za autocrafting, ovo su samo recepti, to ću vam kasnije pokazati. Znači treba vam ME cable, jedan crafting storage, ja sam napravio dva, blank pattern, ME interface terminal, ME pattern terminal, ME interface and molecular assembler, tako da uzet ćemo sve to sa sobom. Ovo ćemo prebaciti ovdje, ovo tu. I pala je noć, u stvari nije još, no pašće, nema veze. Znači, prvo krenemo sa molecular assemblerom, a njega ćemo staviti ovdje. I drugi molecular assembler kojeg ćemo staviti, samo malo, ovdje ide ovo prazno, ovdje. Ajde, neka bude ovdje. Mislim da može ići komotno ovdje, no neka bude tamo. E sad, kad stavite taj molecular assembler, njega prvo morate povezati sa strujom. Ja sam napravio plave, tako da mi se malo razlikuje od ovih drugih, tako da idemo povezati. I sad kad povežemo, vidite kako on lijepo tu da svijetli. No, dosta igranja s time, idemo se baciti na posao. Znači, kada smo spojili molecular assembler na struju, sad na njega stavljamo ME interface. Znači, sa svake strane, ovisi koliko imate materijala, napravite koliko imate, ja ću staviti sa svih strana zato što imam puno ovih encode patterna. Sad, kad ste stavili sa svih strana, svaki taj morate spojiti sa ovim glavnim kablom i dobili smo achievement. Znači tako, to je sad spojeno. Sad, kada ste to spojili na vaš normalni ME sustav, stavite ovaj ME interface terminal i kad njega spojite vidite da imate 4 ova reda. A 4 reda zato što imate ova 4 ME interface, znači ovdje jedan i sa bočnih strana jedan. Stane vam još jedan ispod, no ja ću ovako ostaviti. I sad, kada uzmemo ove patterne i njih fino stavimo u bilo koji ovaj. Ovako postavljao sam da ne bude nam u svi u jednome. Znači kad postavljamo to, znači kad stavimo taj ME interface terminal, znači s tim upravljate šta se nalazi ovdje. Znači evo na primjer ja sam tu stavio encode pattern za nickel, tu je na primjer onaj donji skroz red. Onaj donji skroz, znači ovo ovdje. I sad kad ste to spojili i ovo kad stavili ovdje, ovo spojili, tako, u stvari ne tako, onda uzmete ME pattern terminal i stavite ga isto na vaš ovaj glavni ME sustav. I sad uđete u ME pattern terminal i stavljate blank pattern ovdje. I sad, ne znam, evo mi na primjer želimo napraviti, to je da nam se autocrafta piston, ajde. Znači, uzmemo ovako, u stvari čekaj, imamo tu negdje piston, evo ga, piston, i samo stisnemo ovako, znači tu pravimo recept za ono što želimo napraviti u blank pattern, znači što želimo staviti u blank pattern, tu recept i samo stisnemo ovo encode pattern i sad smo dobili encoded pattern, craft one piston. I sad, kad to stavimo ovdje, i sad idemo u naš glavni, samo malo, ovdje ćemo. I sad stavimo view, craftable i sad ovdje imamo sve, znači što nam je ovdje, što je napravljeno od ovog patterna, možemo naći ovdje. I sad moramo malo sačekati da ja ovo sve prebacim u onaj moj glavni, u stvari one interfejse. Sad ja sam spojio ovaj drugi, pošto sam imao previše onih encoded patterna, pa sam morao staviti još taj jedan da imam sve ove. Sad, kada smo sve te encoded patterne stavili u one naše interfejse, ovaj spojen mi je, no zašto je ovako s ove strane spojen? Spojit ćemo ga samo
s ove strane da nam ljepše izgleda. E sad, kad smo napravili te encoded patterne, onda na red dolaze ove crafting storage, a njih ćemo staviti, samo da ovo srušimo, tako. Znači ti ovdje negdje, ajde neka budu tu, znači kad ga stavite vidite on promijeni svoj izgled i stavit ćemo odmah jedan pokraj drugog. I sad idemo u ovaj gore, pošto nam su tu za crafting. E sad, evo na primjer želimo napraviti, gdje nam je iron, evo iron or dust na primjer. E sad stisnemo, znači bitno da vam piše ovo craft. Stisnete na njega i sad to odaberete koliko želite njih napraviti. Evo ne znam, ja na primjer želim napraviti njih 70. I stisnemo next i sad nam tu piše koliko to bajtova uzima. Znači tu piše 444 bajta. Ovaj jedan je od 1000 bajtova, tako da možemo napraviti. No, šta je sad? Nemamo struje. Zašto? No, evo, na primjer, ako želimo napraviti 1000, na primjer, njih. Tu piše 6000 byte used, a mi toliko nemamo. Znači, mi možemo napraviti... Gdje mi je? Iron. Evo, mi ćemo, na primjer, napraviti 30. I namjestimo si 30, stisnemo next i sad on tu piše koliko treba ovih powered iron ora da se napravi 30 iron ore dusta. I sad tu pišemo crafting CPU automatic ili number 1, mi ćemo ostaviti automatic i stisnemo start. I sad on, znači pomoću ovoga i pomoću onih ondje, on nam radi dust. Znači imamo iron ore dust, evo ga. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evo, znači 30 smo rekli. I ostavimo to ovdje. Pogledaj da imamo ih previše. I sad stavimo u ovu pešnicu, nek se to fino ispeče. I sad kad se on ispeče, ovaj ME interface ulazi ovdje i on tam to pravi. Ne znam zašto mi ovdje bilo naglo nestalo struje. Samo da vidimo ovdje šta se dešava. Pa ja vidim da je tu sve u redu. Tako da ne znam u čemu je problem. Možda samo neki bug ili lag, vjerovatno lag. Znači, auto crafting smo napravili. I sad sljedeće nam je što smo rekli da ćemo napraviti su lucky blocks. Znači ja sam već napravio 9 lucky blokova i uzet ćemo svih 9, ovi su luck 100%. Znači samo kad napravite obični lucky blok, on vam samo malo. Lucky block, znači on se radi ovako gold ingot i dropper i onda kad želite ovaj lucky block 100% stavite iron block, da, u biti što se pravi 9 iron ingota, stavite ovak 3 i stavite ovaj lucky block ovdje i samo dobijete ovaj lucky block 100%, samo da vidi ovo, opet nam je nestalo struje. To nešto ne valja. Morat ćemo napraviti još izvora energije. Samo da vratimo ove stvari što nam ne trebaju i idemo potvarati ove lucky blocks. A njih ćemo otvarati ovdje dolje. Samo moramo smisliti. Evo ovdje. Znači stavimo, idemo 3, 2, 1. Gold sword. Ništa pametno. Drugi. Wow, šta je ovo? A, na kraju će biti dijamant. Ne, zapalit će mi se. Riješeno. Op, moramo ići gore, mislim da mi se zapalilo. Da, kao što sam rekao. Uzet ćemo svu ovu vunu sa sobom. Tako, i to smo riješili. Idemo dalje. Vidio, dobio sam initial seeds. Zanimljivo. Šta je ovo? Absorption seeds. Jako lijepo. Opet neki seeds. Samo seeds dobijem. Emerald seeds. Može. Meni ne smeta. Idemo ponovo. O, Safari net. Također lijepo. Idemo dalje. Znači stavljamo lucky block. Otvaramo lucky block. Ovo mi je trebalo. End portal 5. Falit će nam... Super. Baš smo dobili
gold, a ovo malo se razlikuje od ovih drugih. No nema veze, riješit ćemo mi i to, jer ovo je sandstone. To ćemo ostaviti tu, nek bude tako kao ukras. Ove dolje ćemo, vidjet ćemo šta ćemo s njima. Imamo još jedan very lucky block. Wow, šta je ovo? Energy conduit, fluid conduit, EMI conduit, item conduit, stvari. Ovo je lijepo, samo da ostavimo ove stvari što nam ne trebaju i da pokrpamo ovu rupetinu ovdje i onda nastavljamo dalje. I ovu rupetinu smo ovdje zakrpali, one lucky blocks ćemo ostaviti dolje gdje jesu. Znači i drugi smo riješili po redu naš zadatak, to su lucky blocks i sad idemo samo napraviti angel block u stvari. Tako da angel block, idemo angel block, stavimo shift, ok, imamo angel block. I malo ćemo vjerojatno ponijeti sa sobom obsidijana, ovo će biti dobro. E sad, to planiram negdje napraviti dalje otok, pošto ćemo se na tom otoku boriti sa Witherom. A onda nam ne bude to blizu pa da nam sve to ne zapali, napravit ćemo to negdje dalje. Tako da mogli bi to napraviti u ovu ovdje stranu. Ok, mislim da će biti dosta, ovo je ona crna kutija što je ovdje. E sad, angel block, to nikad nisam koristio, ne znam kako se stavlja. Ovako, u stvari moram negdje pisati deskripcija, e sad ovako. This block is your best friend when working in the... just right click on the air and the block will appear in front of you. Znači desni klik, eno ga na taman pada noć. Nema veze. Stavit ćemo, znači desni klik. Vidio kako je fora. Staviš usred ničega. I sad to ćemo samo malo okružiti sa obsidijanom, napravit ćemo mali otok. Evo ga, napravili smo i taj mali otočić, tako da idemo doma spavati. Nadam se da mi je u onoj strani kuća, mislim da je. Tako da idemo sada da hrčemo malo, pa da spavamo, pa da nešto ne moramo jesti. I da napravimo možda koji materijal od onoga crafting što smo napravili. Samo da vam još jednom pokažem. Tako da kada se ne spavamo idemo dalje. I dobro jutro svima, evo ga, probudili smo se. Idemo, kao što sam rekao, napraviti nekakav recept. Ovo ćemo maknuti pošto nam ne treba. Evo na primjer, šta bi mogli napraviti? Nešto što nam treba. Ble. Evo, gdje je gold? Evo, gold or sand. Evo ga, EMI terminal, šta to znači? Aha, to se vraća ovdje. Napravit ćemo, evo ga, 50, ajde neka ih imamo. I samo stisnemo start. Idemo ovdje, gold. Gdje nam je? Evo ga, znači tu se pravi. I sada samo moramo sačekati. I to bi bilo to za ovu, mislim da je 9. epizoda Minecraft Cave Factory-a. Ako se varam, ispravite me. Nadam se da ste uživali, ponešto i naučili i ja sam isto naučio. Šta si ti stao plesat? Tako pleši. Da, nadam se da ste naučili nešto i ja sam isto naučio, znači moramo samo povećati struju. Da nam više dolazi i, u stvari ne da nam više dolazi, nego nam povećati struju. Povećati količinu struje, tako da to je bilo to što se tiče epizode. I vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!